Engka. Sumol rung kosok kayu biang ni bo. Saya mi ya pal kan nolai tunggu tabu. Hai bedi. Wah, mami ko saya mi ya sumol kosok kerja mo. Yang pal kan hari na. Senya semula pajak tabung milik tunggu panpal kai begini bizarro yang nanti orang gila mas saat milik tunggu bakal lain orang kelanggan milik tunggu rawatan rawa angkong lagi ini orang gila mas Bay song dagar lalai mak full yang jak na bay. Bay बहुत लेख खसमा. Mau buat alma log ning na bay. Bay राजा ने आमलना एक संख्या की ना बहुत खात. बोला bay. Mau bay. Terus log na bay. Dan sada karo उसने आमल नहीं मैटा. वो को बारन खरा. Rung ngaji. Ruang kita rung besar. Nomor nomor. Jangan lupa kosok dengan semia. Ayo mau ketemu lah. Hah? Apa coba? Orang pulang lainnya roh. Waktu begini kita wajib tunggu, naik tunggu pal kai. Tapi ni apa dah ni kolong mak kosok saja. Kira cikun dia mana? Ibu ini mau hai kira cikun dia mana? Mana? Naik jangan telang naik tunggu. Ayang sendiri kosok gue. Pal sedang naik tunggu.
Panjang naik kamu. Terus kalau mana kurang nggak di?